Dobar dan, ovde Nele, naš putujući reporter po Kini. Danas smo bili, kao što se sećate, u plasteničkoj proizvodnji. Videli smo kako se proizvodi paradajz, jagoda, zelena salata i tako dalje. Trenutno smo u jednom muzeju, u sklopu jedne firme koja se bavi irigacijama vode i razvojem opreme za poljoprivrednu proizvodnju. Ovde postoji muzej, cijela istorija poljoprivrede i ovde je taj najznačajniji deo koji se proučava na kineskim univerzitetima. To su reči druga Mao Tse-tunga kako da se sredi voda u Kini da bi poljoprivreda mogla da eksploatiše tu vodu. Jako značajan segment. Ovo su delovi zakona o poljoprivredi Narodnoj Republici Kini koji su ovdje izloženi raznim formatima, proizvodi od ove firme, raznih cevi, tube, nastavci, ventili, automatski ventili, creva za sistem kako kap. I sada dolazimo u jednu zanimljivu stvar. Ovo je model koji je razvila firma kako se upravlja jednom proizvodom sa ličnim. Ovdje se nalazi jedan software i ovdje možete pokrenuti svaki deo, bukvalno može se snabdeti 10-15 sela. Ovaj deo Kinezi kažu da je za jug, taj staklenički deo. Ovi takozvani zakrivljeni staklenici se koriste na severu, a ovo je sistem, ovo je upravljačka stanica koja može da snabde nekoliko hiljada hektara svim što je potrebno. Mislim da je celo selo proradilo. Slikama kako to izgleda. Ovo su stvari proces nadzora, praćenja kamere i tako dalje, a ovde je realni svijet, odnosno komandna soba kako se upravlja svim nekim u stvari tim poljoprivrednim procesima. Pa ćemo, na primjer, danas smo bili na farmi koju ste videli, mislim da je ovo Šangaj, pa onda dođemo do gde nam je ta farma, morat će Šnjakinju na pomoći. Bili na ovoj u ovoj stvari stakleničkoj proizvodnji. I sad će nam evo sada uživo možete vidjeti gde smo mi danas bili i snimali film. I dalje su radnici tu, evo i babe koje ulaze da beru paradajz. I u stvari iz ove sobe se upravlja sa negde oko, ja mislim, 35% tržišta proizvodnje stakleničke u Kini. Ova firma snabdeva tehnologijama i direktno prati šta se dešava u svakoj stakleničkoj proizvodnji na teritoriji Kine.这边做报告。Nalazimo se u gradu Šangaju. Vidite. Ovo je na vrhu zgrade
Imate istu stakleničku proizvodnju jagoda. Zanimljivo. Za jednu stambenu zajednicu ovakav jedan projekat ne bi koštao puno, a stambena zajednica može da ima za sebe hranu, može i da prodaje i da koristi krov na pametniji način nego da se svađaju kako im prokišnjava, nije im dobro i tako dalje i tako dalje. Tako da ovo je jedno jako dobro rješenje za sređivanje krova na svim zgradama u Beogradu.